dong pirengang kelentingan gitar beli lo bisa ki iloh ngerasa yang dini bali sangat rindu rindu kaping lo sayang uyang paling jani beli dini ngenahang ilo ngerahine sing jamban beli makan lo sing salah beli megai rasa sing kita ngudeng beli perlu ilo sayang beli perlu ilo jani ada di sisi beli udah beli pidang kenal ilo ngai beli buku kini beli bisa budong bisa beli kapining ilo mai 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 ilo beli 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 perlu ilo batin beli ban kenyang ilo beli pidang kenal ilo ngai beli buku kini beli bisa budong bisa budong beli kapining ilo perlu ilo
batin beli ban kenyang ilo. Bintang ni sekenyunarin ada Kesing je aja lingkelutan beli Bibih ni statang ingatan lembut ni kain rasa yang bekas ni lekatkan di ke hati Beli bersyukur jani Ngelahang adi bagi kena beli Tiada stun sinyidang yang batang Dumugi adi ngerti Mengending lewat puisi Asik dah dua Nila kan sayangin balik pada cara adi Sehingga sampingan pusing masih selingkuhan beli Nangis biar nak kelakar nampingin kalah dua Kuin manis Beli bersyukur jani Ngelahang adi bagi kena beli Tiada stun sinyidang yang batang Dumugi adi ngerti Mengending lewat puisi
Lo mula jegeg lo ngai beli starter jatuh hati. Lo mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati. Di subane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan yen tresna sing hitungan apa-apa kadi rasa dakin gigi merasa coklat. Sakit-sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang mecah plaga di pengkolan. Ilo nanjen beli susu ane putih, lo nanjenin beli nasi. Lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih. Beli cara kabel uku dane cenik-cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap naik ilo basu perlu sangkol ilo ajak unik pangsing salib di pengkolan. Sangkol kilo kau kegadong dias ton cenik kal adoklah. Nanjen beli susu ane putih, lo nanjenin beli nasi. Lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih. Cara kabel buku dani cenik-cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap ngai ilo basu perlu sangkol ilo ajak bulik pangsing salib di pengkolan. Sangkol ilo kau kegandong dias ton cenik kal adoklah.
bahagia belingelang adi nganggon adi pendamping hidup adi saat maka Dewi di hidup beli Anes tak tenai bahagia. Oh beli bagus sepatu rasa yang tiang merasa nyaman di samping beli sekali malaikat di hidup tiangnya sing wade-wade nampingin beli Ulin tunangan nganti jangan membersihkan sayang lan tresnan beli tu sing kalilan ceni beli tresna ken adi setuo hidupe tetap sayang ken adi. Beli bagus sepatu rasa yang tiang merasa nyaman di samping beli sekali malaikat di hidup tiangnya sing wade-wade nampingin beli sayang lan tresnan beli tu sing kalilan yang tiasa kali kembang beli dari kumbang sudah pasti sing hidang kepalasan yen peceni beli tresna ken adi setuo hidupe tetap sayang ken adi. Beli tu
hiji. Jegek polos kalem statetenan Ngugolen ngai beli melayang Nondonin kenangan epidang Sekonden ilo anggon kurenan Di dunia maya Tanglah tunangan sing man ketemuan Kolahi terus menjalan Beli setia tulus nyayangan Meski LDR menjauhan Singkat cerita Ya main cinta Tusing setia Menjalin hubungan segitiga Diam-diam beli putuskan Sing buen berharap lebihan Diam-diam beli relakan Buka hati buat ilo sayang Mudah jauh Nuduhkan beli manat lu baik-baik Bulian jodoh ketemu bahagia ke pelaminan Mudah jauh nuduhkan kebulin nagih balik Ngaku rindu cemburu nepuk irade Jalan beli setia tulus nyayangan Meski LDR menjauhan Singkat cerita Ya main cinta Tusing setia Menjalin hubungan segitiga Diam-diam beli putuskan Sing buen berharap lebihan Diam-diam beli relakan Buka hati buat ilo sayang Mudah jauh nuduhkan
aku bisa jelasin, Karis. Karis, dengerin aku dulu, Karis. Karis, aku bisa jelasin. Siapa dia? Nanti aku jelasin ya. Iya, dah, Mas Karis. Karis, aku bisa. Udah masuk. Siapa dia? Ngapain dia kesini? Kalau nggak kamu yang ngasih tahu, mana dia tahu di sini? Sabar, aku bisa jelasin. Ya, jangan sedih gitu wajahnya. Dia itu masa laluku. Masa laluku tidak penting buat kamu. Tapi yang paling penting sekarang adalah kamu, masa depan aku. Ya? Iya.